Frasala yi na emwa bia wo pese wo de boa ye na wo di pia ye na dwumade ye kaso no eja ebehira sa wo wadwaton de bi nso na wo pese ye bo ho dawuro e de ma wo a Frasala yi 0553 011 926 eja nhira na wonye wakoma so ade ma ensi ukra ye pa papa ene ye title a eda dwumade ne so ene say transgeneration cases me pesa me buse o I want to atoaso eno me na yene yenye boni bia na efe de ye dan ena no me a ente se eba yenso papa me ni menyansafo ni manim defo ene wona a wo pa bibi asia hu no papa ye hwe me da wase bebre ya obusuafo ya da otumfo sikadwa nyamekese ase one be na nyamekese oso ne asase wura ya da wona ase menuanom bepacho ne munya adaje na munya abotere na muntie me de odoma nkoma se de obetie nasem no obeje asem na die no ode be ya adwuma ne nsanche ne be di na chi enti obi biara na waje bre no atena se na pa bibi aye no dwane na bra beto sikadwa nyamekese no kwasem ya kasa transgenerational case anya case ya individual case da bi o me pacho ya kan no me a ya onome mu bebre no kwasem ya wo individual case ya wo family case said ya ni ka treat no and ya wo cases bebre na ya ko transgenerational case ya kasa transgenerational case abusia anya nipa ba ko ho asem ne ya ka eya oman nyina I want to aso enome na say I want to aso enome a anya abusia ba ko ho asem ne ya ka anya family case na your man mu nyina enome abusue tie ne ye edu ba bia esa enipa bu nkompo na yakọ achi na yakọ gina Tete Atimpon so na yakọ bisa ba bia kwampa ne da na yantimi nya ho meme ya kra beta na kame akoye se obi ada ne nwan a ye ni hwesofo abibi ma da ne nwan ye ni hwesofo sese ye nyina ye tempenten kwa wan no betimi age yen sese obi ati aso dem obi ati nkremodem wona som bosom so omo hunu so wona osum nyame e wa aso dem se ehunu so tie se ho na ehunu so tima mu hunu so ohunu so wuhia ba ma osima so ye hye wuhia oba osima so ye hye sese ho na so enye hye aya numi bi aka ewiase na aka oman meka oman a menka oman ofro meka oman Ghana ane abibi man eseso oman abibi man yesa asore ye ne free ntoma pefra na ya na eyase ewiase wei dia obinim na wo akohunu na obeka no wonya so no ontie obeka nyina nse emfiri nyame wo bisa ne se nyame ne ho nso onim nyame bia wose ye nyina nya nkopa yesom no abusia me pesa me ka che ose ye nyina ne nyame baako ewiase nyame ne doso na dia de baako o me ne se me do wura Bible mu a Micah chapter 4 verse 5 wose amani nyina nante ne nyame din mu onyame din amani nyina nante wo he onyame din mu ne nyame din mu edin mu okay eno wose Israelfo ne ka se na ye de se Israelfo na so sa asem wo enya Israelfo de ya tie ne ya ka apam dada ya bibifo ho asem ne ya ka no kwasem lady me pacho himfo na chenchewe eye abibifo me pacho Israelfo current Israelfo omugoi omuni ma de fra ne nchewe David na ne papa ne nuane mu kokko na ne papa ka se wo chenchewe de ama David won fa nchewe ne atare nkoma ne nuanom ebere omu ko hene soro ho na omu ko ntokwa na so omu we nchewe na onye atare na omu hye ko ye no no fa we ma wo mo no fa na tai omu ntare omu hye dada no on fa meche no omu se ne ma ne tiase oh wow eti ya ka nchewe a ho anom wa abibifo ho asem na ye ka abibifo ho anom eya Africa tribes wa Ghana one na ka nchewe eya akanfo ya akanfo na ka nchewe akan ya enti ya ka me pacho tie me ye me nua wo tie me don't be offended and ya ka bakosem ya ka badwemma nsem abibi man ye obiribi ya nya bibi nso ya nya bibi no kwasem enti meka ne se amani nyina nante wo munya medin amani nyina nante wo nya medin mu enti oman bia wo nya me no kwasem enti me nua me bisa se Israelfo onye ewo nyame a
Ghana ye nyame ne hwan Ghana nyame wone hwan na tie ebra bi beso matro ni pa friend Moses na yase lady papa yase emrantie ne yanka ne youth na aba no emu ade dabi youth na aba ne mu ade obi ti betre afidie so ka se na nanom te ewuram omuti wuram ayefom ho ban enka ne na nanom yi bre bi to se edawo da bone enokure se sa bre na yemfa nko wuram no ne de yi o man adwuma na ma ahom no so anya kwai esra yensa ase so ade amaye eno na se ye domfu a omoboa me yemfudie ne timi ye yie wati ase e okwasem enam rantie ne maba o base ye de yensoro hwe na yemu obi a edikanfo na eba ye no mum yentwimfa won so hwe ni wiase obi timbe kire mu se nyame wo kase nyame a won ka hwe enokre anyame ne doso wo se so kase ho nkonkura ofiri nyame ba so kase bofo ode a bofo ye bosom eniama bi o ha meti ase a meti TV na chi sei na me hwa enkwada na ba ya se ne yahuru nyame a ya na mesere ewiase wo bi na akọwie bi abusua sa niama we na ama no me aforo ye tie ni ye amane nyina na nti onyame di mu na yen yesu e ba na nti onyame di mu enti Ghana nyame wo hefa nyame ba na bibiman yesom no sasa wote Ghana asum Israel nyame me pato sa Ghana ni kopia Israel nesa samto Ghana ni a yamfa ne nko Israel president or na prime minister ho dabi na me ne ko Ghana embassy no kwasem nipa Ghana ban ensi anamu no kwasem ne won ye ne ko so de hia ne ho aka no kwasem enti Ghana ban si anamu na so ye dai wo hwe no same situation no kwasem said ya be ya Ghana ni de hia wo kasa ne ho anya dai enkamu wo ka no kre what you say no kwasem enti say Ghana ban e woni si anamu Israel Ghana ban won si anamu Britain Ghana ban won si anamu America na say Ghana de hia konya asem na say fan come American president ensiesie ne de ba Ghana president wo dia unu say e ka unu say o ma bia o firi mu biara wo obi a o hye na se no kwasem what you say eja won hira wate enti me pesa me bisa say eja nhira enamu amusumusumu nyame mu nyame no wone wan obi abia na no o se Israel nyame o ma bia so woni nyame enti so o ma bia woni nyame a adenti no ato de atwene no akofo obi de eno ne asem no eno nti no twadi ampon nyankuru mpon basa yi adom do ati sika akonwa so wo se me ya nyame ni nkumfu a metu ya gyanom so ka wo se I am a jealous God me ya nyame ni nkumfu me ya nyame a metwe ni nkunu okay na se mo gya metire die okay na mo kosom asuo gya nyame a metwe maso no kwasem obekum bi no ade magya pade nyina bama ananafo hey what you say enti ebro kan sa asem we burani nim sa ansem American eya brofo na ba Ghana me say so person sum nyame yi a go to Elmina Kokekos na ko bisa kwanye fa so ma brofo be pie o ma wem on say Ghana ni afre dey Gold Coast ana ya fre Abidjan for from Ivory Coast what you say edi enti ni enya Gold Coast edi enti ni akofra Abidjan for papa fama omo hwa so person hunu Bible na bakosamu a me pa go to Elmina kona ko bisa abrofo na kwan mo fa so baaye na kwan mo do na nanom fa so ebra wo here bi Belgium here esuma abrofo no se wo mumra Africa mission to Congo wo katre wo mo se kwana mo kro no mamu nkwachi omu nyame efise sankrofo na mo ko omu nche omu ni wo nyame dada me pa cho number ni 0553011926 misusu biem odifo schedule line no e 0553011926 yesua de pa enti time chuku na esua de na bibi ha won so a emfa nko ba bia se bibi ha wa emfa nko ba bia fabra sokoban petuda eho na odifo butuo edi ni dwuma ne number na ye 0553011926
odifo sikadwa number no papa yenko na se papa bibi hia obi a oba wo nchan a ede na sikadwa befa wo so atimi ayama sa nipa no lady me pa cho se o man ni nyina betie me ne no o man ne beda wonani asa ba fie di a ene asotwe ye do o man no so ebefiri won so no kwasem onipa bi obedwane abeto sikadwa nyame kase biara enhia ne nkrumde ye ne dia wonderful ebi na me nhia se me di kaka ye wonderful owura Charles Baba Mustafa wonderful me hu nanim da unnim no mpo picture da debi enna me request so opani me hu da oso hu no odi for mpesa me ba na me di mani be hu anim no kwasem no kwasem me nim ne da debi na so odwane beto agya no na adwuma ye agye friensem enna ne nsasa kana adwuma nsaka na adwuma enti me to obi what a wonderful God we serve eja won sira wate me to nipa biara wo hawo wo wa amane so onwane meto sikadwa nyame kase wonderful na ona sunsum kase na pie gana nyame no amu oso ni asase wura me so no wote me na me bona hini ehu dawro enti se gana nyina betie me a me senka asotwe ade o man no so kankunudi be yandia wonderful abibi ma hwiase lady tie me ya ka asemi wo Lamentation chapter 5 wo can free verse 1 no a tie ni o ana eniama bia ahwere yan ana ni ba sum ni ba tempentem kwa lady mama free Lamentation chapter 5 verse 7 and 8 What bre for Bible na ko Lamentation kura kwadwom etirenum yimu baako na kenka sansam no ade papa yenko fama omo anya broni asam na ne yaka da bi na ya bibi mai kwasam wonderful what you say wonderful Britain anya bibi fo ba ya dai aba konto kwa wonderful ade na Britain ya Lamentation 5:1 ede kro Lamentation chapter 5 verse 1 ede kro ba me fa 7 no okay ade na Britain broni anya bibi mai ana asante be ko ye wonderful mo bisa amamene no papa fama omo mo misai mo nim dia ti a Britain ne asante be ko ye menka asante asem me ko my Ghana asem na menka bibi mai asem no kre sanka bibi mai betie me na bibi mai sa be dwane abeto onyankopon a enka sa no mani asotwe no ka be free enso wonderful Lamentation chapter 5 verse 7 was a yena januma ye bone nanso oni ho na ye ne so na mumu yo no kwasem what you say and that ya dwuma ye hye you are better you free ananafo nsam oni ho wo can free one e ba no a was so ya nom ye to en kanana nka Ghana ye ntonsuo dabi Ghana ko to sensu otere a wo ti kokko abai no aka bom no asabia no de ene papa tiafi ajanan wo ko yi ato aguo no ye je hu ska eja enti utira ye na sa oyem hawa na ko public toilet eno nko ano wo de obosu ya katua etua tiafika no kwasam wo to mamu eja kura yeso enka ne sanka masika so ko wuro bi ko fu mu a kokko na awuo no Lamentation chapter 5 verse 7 ene guoi what you say enti abushe was it our father sinned and are no more. It is we who have borne their iniquities. Abusiafo, adana papa ye bone. Na papa ne ni ho. Na wona wutua. Wo papa no mamu yesoka. Menia, me person na. Yana ni bia wo tie me. Ene bibi ni bia wo tie me. Let us go back to our forefathers, the root of our forefathers. Wonderful. Na yen konko study na mo wa mutu ye. Wonderful. Abusia, adan ya jaga na nyame ato ho. Ena so obi ko ga na nyame ho a. Na akwa ye hwebu ada. Tie ni o. Da bia me ka asem we se. Sanka Mose ti ase a. Enko onye difo, ko onye sofo. Dabi. Ka Mose ye konfo. No kwasem. What you say? No kwasem. Eno ne ade abroni guso ho ye dai. Wo ye. Broni na befa wo amemre. Eno no wo ye. Enu akofa mamra foforo ebra bretenfo ene abibi mai bekoye esosia sante bekoye ya omuko ewie ye no eho na King James no waye Britain wahene ate se ya nananom sa ya nanade sante here what you say one batra Queen Elizabeth akonya so enti ono na ka se da bi ya kokko hunu nkrofo no
enkrofo ya no mo kokko ntokwai wo mo kuta amamra bi anu oden no mo kuta nyame bi anu ohye wonderful si akase ma mo equal right a enkrofo no oden che yen enti maye mo equal right ya mo so mo ya moa ejapade o mo nanan du mo no yanka chom se sa ejapade ya nya papa ti asem yo enti o wi anu okotro New Testament Old Testament ni nyina bi fufuo ya mamra ya nanan mo suma anu o mukutam eno ne the Old Testament e wona to me ne ya dai e wo broni ni amamre broni woni amamre enti abrofo betro ya nanan mo amamre ena so pa ya nanan mo amamre je so ko Bible mu what you say amamre ni nyina wo Bible amamre ni nyina wo Bible mu wow the asase ya nyina wo Bible mu wow eno ne apam dada papa apam dada yi so na ye se enfum so ni apam dada no anka foforo ama di obeka sa bi onim nyansa wow menka ne sa obni pa bi obeka sa apam dada na ho wasam onim nyansa adenti na wo kan ya Paul beka asem bi ewo Timothy wo say efa Yesu Kristo awo ho de ensankaya bi wo ho eni kwase ahwehwem si ahwehwem a wanhwe ye be hunu secret bi ti o de emfanto ho ma ye nka ho asem Paul beka sa woni Bible Paul say Yesu Kristo awo no eni kwase obi hwehwem but obi beka chiro se ene ya sofo ya beka chiro se apam dada na twam na ade a papa ya na ya menwanwa ne se sapam dada twam di a sapam dada twam di a ene na kwan be so na omo kasa na ye pesika nso abeje a ye nyi no apam foforo mu na emom ye ba beje no apam dada mu adentia because ade anya de sanka duane a anya de nkan sese ye tete kura de hye ya no enti papa se secret bi wo wa ene de ma me ni mahwefo ene metiefo ye sua bibi afri won sam a wo kan mu eja fama o lady me pa cho me da ase me so me da ase papa obi bi obeka cho se apam dada atwam san ni pan wo hypocrite wo ye nya atwam tie ni o ade asaye ana uko magazine wo ka asaye na bibi asaye wo ho ni ye tu a ni akofa mu no de besemu a dada no de wo de be dan won fa nya hwe ya nto ntwere nanso dada no se no na de be siesie o dem ene ye so de siesie o dem de na che sensae what you say na me kire de anti abroni betro the New Testament papa bre ni tifama wo the New Testament was written to sabotage the Old Testament. Wonderful. Old Testament in the to me womb. Wonderful. On a ritual sakase dai. Ewo. Hey. What you say? And the New Testament, you know, what try and the sabotage. Now I'm sure as a Revelation chapter 22, verse 1. When you bought a gun, as you will back heaven. What be sa koda ketu asa heaven where you know the saturday heaven was so. My men can have you something. Revelation chapter 22, verse 1. King James say, me hunu oso foforo ani asase woforo na kane so ne kane asase no de ate so enjoy nei na twam na ni wo na foforo na eba na foforo na eba na firi soro eba esane sa ye foro esane firi soro ba fam ha wonderful yes ne sa ye foro ha ya me koma ni kun ene na papa se de omusi ka kire yen se etwa se ye wu a ye be ko heaven no se obi ka kire se wo be ko heaven na sa asama do na se obi ka kire wo se wo ma wo nko bidi a na nye no how wonderful matini e mebiase me se heaven bi ya ni ho matini e mebiase aye broni na batro sa ne mande ma o sabai a obetamu adwene wode ntomago fi bi be se ya adwene wonderful tie ni o wonderful wo se wo God na wo nanan bi ja wo no sa God we say eso ni mfa so ma bibini dabi eteni kwa sa wo enjoy God dabi na mo so wu na da ne samaya na kopie heaven ho a na akotiatia God so enti papa sikadwanya mekase ade asoma na ode asoma ho soma ade asoma mi na waka acha eno na me ka ti o my Ghana say yakọ eno me yakayai mom ya nane mra ya janom nchan wow na se ebe ya jan nchan a wow obesa hu yambo wow wa nyame ne nkumfo wow Ghana mai o my Ghana on se da bi obi akasa sofo preachia wa mai wa japade bebre enso adenti ne ebre yene president nanado ebre oti bench wo kan sambi wo se atisika so enso come dey nanado se mo ma me kwa na memra se me ba ma ba yo ma ni ti asami yo afadi ya dan ana nanado ka twa ne ho ahia sika na ete so no nanado ba ta akonya so afa ohunu sika ne bi wana sika na yira me pesa me ka twa se wa ma bi abeja unyame ato
wokɔ no mem obadane akoa wow enti wo se ye na gyanoma ye bone nanso oni ho ya na ye tua wona mu ka wonderful enti Deuteronomy chapter 5 verse 9 wo se enkoto nsori esuo ganya me bi dabi na so enkoto sori am ye nyankopon nkunfuo na me tua gyanoma so ka efa maso I want to so me ensa ne nine wonderful that is the fourth generation hey enti se nyame bufu o maya it take 400 years so a man is nyansa ni asa dane ye ni bade a awurade hu o man ne mobo papa na wo ka King James asem bi na wan ka nwie e na wo de we say ba be fam ebra King James ba ye ne de na si ye me pa to King James ba ye no wa be hunu sa abibi man yakuta nyame mu pampe wonderful na bibi man so ye hu oden wonderful abibi man wa ho what me do ho bo ho ya bo tu a etu ntimi nka oni padia etu oni ya to pe na etu oni prugu wonderful anya bibia o aya haban ene ho no ne ko e mo ohunu se da bi enkrofo no sa na tie dia papa ha the mic ne po wai ayira wonderful mama nya ne ye na ni abre number ni ye 0553011926 odifo sikadwa e na wo tene nka no sa wo ba odifo sikadwa nchan a eja befa wo so ne so ama wo haw bi a wo dam no wafiri mu odofo ye nya biribi o ye wo biribi na ye nya biribi ye mu na be ya kakra no oman bi a wo sori ja wo nyame wo no wo ho kire papa fama wo mo mame me pa to tie ne bi a wo tie me ye me dia me ya hene o sonso me ya hene me sumaja me suma oba tie ne ye King James Matro New Testament Jesus sabotage the Old Testament wonderful wo bache wo nananom ekonkum nananom ya de chain egu nananom ensa no mo nai na ye okọ emi na kasra ye teme yi akoda keto abroni keto a no afro ma me pani ya sabi ni rufu aguo ni yi ma me pani so ni akora we nkoda na papa ti kire se ehia sanka abibi man ye pebribi asua esese ye kọ Cape Coast ye nkọ Cape Coast asofu akese eni enimdifo akese muntu na mo na munko Cape Coast na munko sua bribi pa bi emfiri won mo famra lady me say papa shape no mo de ba sa ye nananom wo mo de ba fa ye nko ano shape ni a friend Jesus shape no a the first shape of the first slaves hey every baby man Ghana ha ni a friend Jesus wonderful I am telling you mama mia record hey Wamu kunkum ya nananom wi a wamu si Christian Boy Castle no wamu si na borosai no kwasem na efom wo no ba bi omu ye no na ho yesum enti ya dia nananom kogu ho wonderful na nananom omu ode no wa hu ode obeti be challenge omu ni ye de watu chemu ni ye kumbi na ye prebi ni ye to bi gupum wamu wi a no makogire so o ma fra borosai ye boy yesu ma ko Jesus di wonderful wamu kum ni pa wi asa ko fra Jesus hey look at this. One more year, no more catch up. No more natural. No more catch up. That shall not kill. What's the matter? You, me patron, me dear. Abrafona. 1 minute here too. Abrafona. Yami odi can say, as I said, near by the end of the say. And then so. In Sire. And a brother say, men fat and so and say, as I said, you, no more than the eye. Me the jack. Me patron bomb. Ya to bomb. Me patron bomb on a day. And Eja. 1 minute, I said, my way. Eya brofu ya. That shall not see. Who can come by when baby? What's it say? Bama penny. I got you a teenager. I buy your teenager. Next one, no koda. Next year, got you a more drama, muscle pair. Penny noa. What's it? Sakodano. Eya kora fefi akodano. Young Kuma Kodano. Ya you bano. Na Bama the animal. Hey! Me patcho sasem when you know what trust. Hey! Lady, me say, me sam ya tro Bible for. Because nim dia me man ni enti, and wo mo yira. What you say? Nim dia man ni no, amu man na yira. Abusia, mommy asambra ya na jana mon chan. Sika jaja me kase, wana na jana nyina nya nkopon. Papa quotation na open e wo Deuteronomy chapter 22. E ho no mo na wo. Deuteronomy 22. Pacha. MC15. E de kro no. 15 ya no me. No 22 no ho no ma. Me pacha e ho no mo na sasem no wo se akora keto a wo kofa pani ko fa akoda. Aha.
abaya ketewa na so ne famous fato so maye tie ne yo na so ne akoda ne koda prepare akoda ne papa akoda no na si akoto o madwama mo so a be ma na odi sa nyambra nsam ye ya ne wonko na abaya ketewa no a wonim nya sa ye che no wo be na hye no ane ne da ye no prepare ne sa akoda no ye nko no Bible kure ya say so wo ba akoda na so ba na so odi a ye nsi na bo ne ye nko no me pato wa nyame asem dabi ensem ne bi ho a eye brone na di shem wonderful what you say nyame 22 nyame ba no anti before yo me nua wo tie me wa na yo wo fo ya wa ne ba wo fie na wa se ne ba so odin Deuteronomy 22 wa se ne ba so odin enti ne ba so odin wo control na nya yi enti wa soja enti wa ne ba ne tum ahye ne ba no because ne ba na so odin lady who better is Debbie. Now what we any pampo? What's on to me for about to Jim? A whole God. Nyami or boss on the assassin. I just from the dear, and the ayo nipa. I woman and call me the go dipam. I'm going to pay your craters for. Yes, in Yamini more thing. It will your body also fan show. Then was so jam your babatum, and there was something. Now what any pampo? So I buy a bonia. Want to be fun to Jim dear. How much more so young couple to us? Papa Antisania ma wenu mu nyina achi no. Se obi pesika dwanya meka senchan aba. Ehine fa na ye hwehwe na ye behunu papa kire wa kira kwan. Si asemi yo. Deuteronomy 22. Wa wo hwe me obetimi akenkan. Ade akwa akopem 14 wo nyina. Ade kwa nyina obetimi akan. Obetimi akan. Tie die. So rest ka dwanya meka si akira kwan ya. Ye wo kuma se sokoba petuda. Kuma se sokoban petuda. Ewo ane ewo. Kuma se sokoban. Sokoban krokase. Na buru ame afra ne petuda. Eho me ne ewo. Enti abusua, kwase ada bia ne yetrase. Ti kwase ada wai. Ochira ne me kwase ada. Ampa ye edwa. Ebedwa. Skadanya me kase bo adwuma. Wo be bia waso ane so abre. Matthew chapter 11 verse 28. Wase who? Wo waso ane so abre. Na mu ko mu buo no. Momra men China men suemo na me mamunya homedie ento oni pa bi owo e haw biara won fa na ni nkyem kuma se sokoban me pa cho men fra men kan cho so pa kuma se de kwa anwa edidi kwa anwa edidi kwa anyadai enwa se bi betete wo nan a wotime de onsa sane na se te wo nan no onsa wo be tire de o de be sane enti se atete wo nan a tumi kabra ne amuo na akojete onsa minia ena de ampasa me ka cho nyina ne se wa mana ye bone na urade no me abaye nso sasa wo hwe god aye wo ya China for kura na ebe so lamentation obinya da je no kenke lamentation chapter 5 verse 1 going was it ena ananafo ena di enso ya na japade aya wo de no kra ya na japade akodi ananafo nsam me se Ghana ye to god wo Ghana. By Ghana need to have factory or Ghana. Dabi. The whole world. Whoop on Maya won't go to Cassia. I am Britain. And so Britain. Yen too good wo ho. Yen too good wo ho. Abba. I am somewhat trodden brewo. Abba. Britain for the catcher say. Jawunyam na chiri die. Na bra bedu ono die na chi. Na so bedu ono die na chi a. Ena benya nhira. Ena urade so catcher say. So jam me ho. Na kosuma so janya me a. Matwa so na do ajapade nyina bama ananafo wow asotwe beka wow ana ma asotwe beka o man Ghana Lamentation chapter 5 verse 1 ana adaso yi obi kenkai na hwe anamoa ese utuo Ghana fo nyina mo sore ena me de Ghana nyame abraw ade tena me bosi ka dwanya me kase ene ba na nyame kase makancho so ni asase wura. Okay. One day na mebo. Okay. Enti na me pesa me ka bibi cho se. Ghana for mon samra. Samo koya, munya mui. Mon samra mo jan enchan. Na jana ya krado obi an nsam. Opese oyam awo atu. Media, ya wutie me. Me pa uchaw. Abusoi. Sani pa nyina ase ya ma. Woni ya Bible se men kan cho. Wase so na sran. Na wo han be reba. Na han be pie te sa wijira. Na maya wache nyina de mirika baba be koto sa han no enti na han kase bia pie e wo Ghana mu kuma se so koban to be precise sikadanya me kase me se na ensema American Ghana fo anyi ntum
na enche eni dabi Ghana for be hu sikaja nya meka se es minia ena meka sa kire wo o my Ghana mom ya nyina nyare mra lady unimas assembly sikaja ne ba nya meka se adinfo wo man mu tia se wo ma ya de bia wo mo dwere wo mo ntia se adinfo wo man mu nyina adi sikaja nya meka se na ya adwuma tia se yo obi bia obanya sikaja nya meka se ni wadom biara na ni fia ye nsra wow no aye yes etam wow no control dom wow control sika wow wanya wi ase dabi sabe ko bo ajadi a wow eni pa ma menchan wow eti ma men ko bo asu ajanya mi neji wow wow papa o final word time ninti masama America ne say adefo wo mamu mumu yenya board mumu yensuro ade wa na meka ye nipa bi ntimase show abibi ma ya wade wonderful abibi ma ya kuta to me wonderful mumu ya prove to me ntia wi asese yan no odoma kuma shira yan odoma kuma bua yan wa ma to me kase on say lady say bibi ni bi kuta to me ya no suro fere ho wa ba say yesu na yedai afra no eno kuma say ya be a wo be fa bia yesu ne signboard and Friday it's work here wonderful Jesus ne signboard me part of Britain one at abrochire bi so bi say en fa na yesu ne signboard wo Nigeria ni baby wa ya na si ni wo UK na obi e ba be wo na wo ni mo ye den wo ma na ye bia wo ne ma enu obu nkotoje paja nsa no si Jesus mmobo UK for abrofo ni be hunu ya wom so ba what do me wonu nyansa famous me de masembesi nyabotre wom so ba wonu nyansa who go square kwacho Jesus asem where ti asa certificate na kuta no enya wo dia asa nya religious sector aya hospital etu ntime nyi oba na wo dia yesu ntime nyi awo e ho na ani agire certificate ya je finansem oba ni Nigeria ni o ya pamna fra adwuma ya se yesu di no boy UK o yesu di no boy ye nti ya je ne say papa wo final word na ye fancy bre ne nya ye dia me da wase o man ya coding system ya japade akwakodie ananafo nsem no kwasem aya da na China fo abeto ahye yenso o man bi obebo o man Ghana bia na obefi ya japade di so o mo ayeye no ma yeye ade ba ko ya ne say Ghana fo kuta petrol na so etu petrol out of 100% no na America for 17% no ma fa de aka nyina ye gold ayenyan gold sani ye de ma ye enti o man na e bone me kasa kire o man pani oti akonwa so ene ye nananama hemfo se mesrɛ mo mom ye nyina hwɛ Ghana nyame ye kire kwai na Ghana nyame na ma breaking news no se wono ne friends ka dwa nyame kese ene be na nyame kese oyo oba ne be ma na oni ba bia se kuma se sokoba petuda e hono na Ghana nyame ne ti ewo enti bra na jamfa so muawo na bra ba bisa Ghana mamre e ko e be fa so e be sai e de Ghana ba be si na nam be bisa ye nkyere na me de e jade me aba se mra mabua santeman me mabua Ghana man na mabua bibi man na me mabua wiase nyina oni pa bi obeteme nka na obetumi ka aba no enkunimdie ni nsira e be ne dia e de nsira wonderful media no di force kedwa wonderful me number is 0553 011 926 wo ha bi afrɛ me problem bi a wo bi a me de mento ade na mo afarebo ana me de ya adwuma ene nchiato afarebo ne nchiato wonderful wo person ne me woni eja beto nchia me pa cho oni ama e de to nchia enya wo na ba show ye oni ama me ensa ene de beto nchia commissioner of oath wo na ko bo paper na mo be commissioner den sign na wan so sign na pe guarantor no wan sign wo de ba me so be sign na guarantor me so be guarantor so e dai wono so sign ni ama obre na bre no so na se de ode beto so no eja yi wakoma so de ma wa de ode beto so eja pa de ade ba e ne yafa me pa cho eyetia na se eye general problem dia wo ba be bo for the 500 cedis abusia me chi obi bia eja nhiraw eja nya okese me chia me ba pani na eje yi ni ma chia me manyina me ba ma otoso mienu na kwa me sika eja nhiraw eja me kwa ma wo ni ma chia me manyina me ba otwato na kuyeska eja nya okese wate eja me kwa ma wo ni ma chia me sofu kuma odi machi ya eja bia na dwenem David Afriye eja nkoso ntonhira bosuo nwo so wamuaw na so ni da so abem me chia na kusi na eja nya okese ma chia ma hemfo nyina chia me ayire bi ene ba for my re
wonderful chia mu nyina eja nya obi akese aha same ka kire o ene so yesia de se wate de kokuru de ba ye nyina se mo hu sade abrofo no de yen akwakosie eja won sha ye besa to aso eja ya adoma ochina same time 5:30 to 6 o'clock me chia everlasting power palace members nyina ya Selina Abigail maami se wa ni wokunu Eda me chia mu nyina eja won hira mo na onya makoma so ade mamu ensimu ye odifo skadwa number no ye 0553 011 926 Mrs. BM say 0553 011 926 eja nhira mo ye besen hia bye bye. Abisi waje bra na wo hweme me dia ne skadwa nyame kese odoman kuma boss ne asase a ya frɛ no